Ali šta se dešava sada da se pominje nezavisnost Vojvodine? Imali smo i ranije te izraze autonomaši. Šta bi to značilo? To je proces izvlačenja Vojvodine iz Srbije. Pazite, Srbi i Vojvođani, tako da kažem, oni su vezani za Srbiju. Ovi koji su došli posle Drugog svjetskog rata, oni su vezani za novu klasu, za revoluciju. To je suština problema. Postoji ogromna netrpeljivost između starinaca i ovih dođoša. Sad se to malo stišalo zbog bračnih veza. Sad nema porodice koja nema Bosanku, Snajku ili Lalu, Zete i tako dalje. Odnosno, Banaćani ili Bačani, ne možemo da kažemo Lale, jer nisu svi Vojvođani Lale. Lale su samo Banaćani, to je iz Gornjeg Banata. Južni Banaćani su militarci. Oni nisu Lale, Oni su militarci, tako ih zovemo. Kako? Militarci, graničari. Sremci su Sremci, Bačvani su šajkaši i Bačvani. To je naša podela, o tome se ne vodi računa. Dobro, ali ja sam iz tog nekog Titovog vremena, pa smo baš potenciralo se na autonomna pokrajina Vojvodina, Srem, Banat i Bačka, Tri srce. To je gušenje našeg banatskog identiteta, gušenje našeg banatskog identiteta, gušenje bačvanskog identiteta, gušenje sremačkog identiteta, plus... Ko je uticao na to, eto, to vreme? Partija, komunistička partija, Savez komunista. Oni su, postoji još jedan problem.